Вот я долго думал, да, сказать или не сказать, заявить или не заявить. Kadyrov Ramzan Şəriyez vaçırdağaytin, yuqarç qiyrimzələn bertan ODKB organizasiya qol bolç Kremlin birt xoş, versiçü Ukrayna territoriya var tortsayır. От санкт-Петербург юqayı versiçüən san Ermoyçü, Belarus, Qazaqstan, Tacikistan. Noçuçün kügül xoçuşi video qayıqmayan bəq-bəqin Çin paçalqıyır. Ermoyçünir, Qazaqstanir. Kadyrov bağıra üç qıyırş bu Amerikan, Европин санкциях. Versiçüən o şe суверенитет алшы Казахстан година. Когда Казахстан начал потерять суверенитет, кто помог? Россия, да, не боялась никого. Xietra noçuçün kügül xoçoyu çürgü ODKB niçx şezertqay şol şerdechkan bata duqana qitin yuvelin protestay oxoş maşır qvalor xoyaq payt yeter. Mangel bata Peterburg'erj dünyen yuqaç ekonomikan forumya Putin olş Vistxolşayna Казахстанның президенті Такаев Касым-Жомарт сепаратисты ДНР, ЛНР квазипачалқы мекш дуэлер. Мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк. Kadyrın xietra Ermoyçü versiçün deyqriayu şezert oluşara Prezident Putin Vladimir Loman Karabaxa xilt konflikt yerzorş dağlatsa. Suxena birt xoş deyqardinşa Kreml reis saqilir ODKB niçxt emanğuyans regioni hausu. Versiçün regionun kügül xoçun bəq baqır kommentaritsayna Yenur Sultanya Yerevanya. Her video zvardni yuaqçığına Kadyrın jwapdelergu Qazaqstanın Qoman KTK telekanalın jurnalist Ponomaryov Sergey. Sonoqçuçun kügül xoçun dagduayt ezer isbaş olsay diolşıraxıl Stalin'in deportasi. Elir metigir bağır xoş yuçunsa yoğ bedirsa G'udarbandosh Qazaqstan yeç aryanşka din bisin noqçiyel. Ponomaryov Kadyrov bähkevina Serditsdarn. Şedahyi derya Kadyrov örsiçün ODKB'nin birt xoşkar G'uartor tsaqilla boğş latqan benya naqayqir paşalqan sanaki par G'uyushtatsel. Sulsonaq noqçuçun kügül xoçu qirim tesna Ukraynan masa G'uart eltirdi duel. Halxu Kadyrın kritikşa boğş baş tergamşa duqaza belgildaqir sunt amyaglaz dahidash bu bolşsa xul Kremlin ofitsialech pozitsiyas Bosniya xul boğş. Moskva duqaza belgildaqir Kadyrov arhanç politika alatsdaq dahidash paçhalqın ofitsialach yeterk çağılır. Versiçüenen ODKB'nin birt xoşn Kadyrov zdek ba ambarn paçhalqın kügülü kommentaritsayı.